Kei te kō manawa ake haere te mate kai me te rawa koretanga I Wainganui I ngā whānau. Koera te whakatau a ngā rōpū āwhina whānau oke. Nā reira kua puta ake nei te karanga ki te minita take toko I te ora kia kaua ia e taringa kohatu ki ngā auwe a enei momo whānau. He taro mo te ora mo tēnei whānau. There you are, my friend. Thank you, Daryl. You're very, very welcome. Awesome. The one commodity that people are finding tough to buy is food. So the biggest request for service currently is for food parcel assistance. Ko te whāngai I ana tamariki te aro nui mo Mikere Moon I Naenei. No te wiki nei ka mate tona hoa wahine I te mate pukupuku. They're my rock, my kids. They're the ones who's really helping me. But they still missing their mother. Because they sleep and sleep talk, saying their mother's here. I said, no, mum's gone. Hey, Margaret. Hi, Daryl. How are you, my love? You managed? Kua piki te utu mo te kai, te noho, te penehini, te hiko hoki. Got a heap of food. E ngau kino ki ngā whānau pēnei I tō Margaret Perry me Ana Tamariki toko ono. I have to stop eating because my kids need the food. And that's why I'm getting sick. I've been getting... all day yesterday I was in bed because I couldn't even get out of bed. That's how hungry I am. Because I've got to make sure my 6 kids get fed. E āhuatanga ka kino haere hei tā te rōputia ki pūtea o Mangere. Everything went up other than income and wages. And the reality is there are many, many, many desperate families right across New Zealand. Nā kona kua whakaritea he hui I wainga I ngā ratunga pēnei me te minita take toko I te ora a Paula Bennett. Enough is enough. You need to listen to us and we need to put a plan of action in place. Hai a popo ka tū te hui, ko te karanga kia whakarahi ake I ngā pūtea, mā ko nā anake rātou ka tae te hiki I ngā taumaha a ngā whānau. Irina Smith, Te Karere.